Ingane kwethu nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsize aka Inkosi yo-admin. Mawuqala ngale channel qinisekisa ucinzele usubscribe uzokwazi ukuthi uthole zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Ngizomchunu wayengumsakazo Ukhozi FM uma ngazi abantu abaningi eveza ukuthi wonke umuntu eSouth Africa akavotele iANC. Ngizokhumbula ukuthi ungizwe umchunu womunye ke wabantu ozibiza noma ke ungumengameli wamabhinca laphana ke wengane zakwethu indimeni yomculo kaMaskanda. Sazi ukuthi uza la Nkomoni. Ngiyafisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngale nkulumo eshiyo ngizwe umchunu. Ngabe mhlawumbe ayizukumfaka yini enkingeni ngoba siyazi ukuthi abantu bafowethu banamaqembu abo ahlukahlukene bano-MK bano-IFP bano-DA balandela izinto ey'hlukahlukene. Mhlampe lokho akuzukumlimaza yini njengo-president wamabhinca ekuthenini ethi wonke umuntu akavotele iqembu le-ANC. Ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho kulokho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Mina-ke kumsiza umfana phansi ejuzi ngamhlabi yalingana ngingenaqembu nginjalo ngithi nje asihlala lapha kwi-comment section ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Iclip kangizwe umchunu naye la khuluma khona ngokuthi-ke wonke umuntu akavoteli-ke i-ANC. Wayezwa wathi phambili ngoRamaphosa wey'ngane zakwethu. Mina sofisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho asihlala lapha kwi-comment section. Khohlwa ucinzele usubscribe uzokwazi uthole zonke izinto engiyipostayo kuyona kule channel yami phambili phethe ama-clip nendaba eningi nje ey'trendayo. Ngibonge futhi yawa-30 ifikile ka-100,000 subscribers kuyona ke le channel. Okusho ukuthi iyakhula, niyayithanda futhi niyayisupporta kakhulu. Mina-ke sengiphuma kanje.